अहानबद मरोइब पाउ PHED ने इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमदी ग्रेटर इम्फाल कोनब मफमसिंगदा तोटी इसिंग थक्लिबसिंगी ऑनलाइन बिलिंग पोर्टल अमा लॉन्च तौख्रे खुरुमचरी ISTV बु मिरेंग ताबिरी बपुनो पुतराम नोकचरी हौजि पाउ संदोना पिसरी मणिपुर लेंगा की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लौखलप खोंगथांगी सरुक अमा ओइना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमदी ग्रेटर इम्फाल कोनब मफमसिंगदा तोटी इसिंग थक्लिबसिंगी ऑनलाइन बिलिंग पोर्टल अमा लॉन्च तौख्रे चलिब चही सिगी जनवरी था फाउबदा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमदी ग्रेटर इम्फाल की युमथोंग लिसिंग यांखै चामरीगा मरफुद्रानी पांदा वाटर मीटर पानख्रे लुपा लाख मरफुद्रा माथोई लिसिंग यांखै गहुमदोई चनिपा निफुगा मापन की सेनफम खोंगकत पंगमख्रे हाइना डिपार्टमेंट असिगी सेक्रेटरी हुंगियो वर्सांगना वेब पोर्टल लॉन्च तौबगी थोरम अमा खुयाथोंग दा लेबा डिपार्टमेंट असिगी कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगतोकीबा थोरम दा हाइख्रे नौना लॉन्च तौख्रबा पोर्टल असना मियामना अहिंग नुंगचिल नाइदना ऑनलाइन की खुथांग पेमेंट तौबगी खुदोंगचाबा पीरी पोर्टल लॉन्च तौबगा मरी लेनना सेक्रेटरी होंगियो वर्सांगना PHED ना IMC अमदी ग्रेटर इम्फाल एरिया दा वाटर मीटर पानबगी थौरांगसी मखाताना चथगनी नौना कनेक्शन तौनिंगबसिंग वाटर सप्लाई मेंटेनेंस डिवीजन नंबर 1 खुयाथोंग अमदी डिवीजन नंबर 2 पोरोमपाता पाउ फाउबियो नियम चुमना अफबा इसिंग थक्सी हाइरदुना मीटर पानबगी थौरांगसी हौजिकी ओइना IMC अमदी ग्रेटर इम्फाल एरिया की ओइना पाइखतपनी मखाताना डिस्ट्रिक्ट सिंगी टाउन सिंग अदुगा रूरल एरिया सिंग दसु पाइखतनबगी प्रोजेक्ट लेरबदी पाइखतनब होनगनी हाइकी वाटर सप्लाई मेंटेनेंस डिवीजन नंबर 1 इम्फाल एरिया से खुयाथोंग ऑफिस ले अदुगा डिवीजन नंबर 2 से इम्फाल से पोरोमपाट ले एनी वाटर मीटर्स इंस्टॉल तौगे हरदि अखोई स्टाफ सिंग कनोर सिंग सु चत्ती चली एट द सेम टाइम मिस आउट तौबा दुगा ए अनोब इंस्टॉल तौगे हरदि अखोई से कांटेक्ट तौगी खुन खरा ने वाबा खुन खरा ने इसिंग मरांग काय बाहायबले अदुबो अखोई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम ने लोय कवर तौनो आइदि तौरी बजे बिष्णुपुरदगी तौबुलदगी मयांग इम्फाल ताबा लंबी असि चलिबा था अगस्त फावबगी मनुंगदा सेमजंदुना मपुंग फाबा नुंगाइबा लंबी म ओइनबा सेमबिद्रबदी अकनबा खोंजंग क्या चंगसिनगनी हाइना लाउथोखिबा दुगा मरी लेनना डिपार्टमेंट अमदी ओइनाम केंद्र के MLA आइना लिनीना थाजबा पीबदगी खोंजंग चंगसिलारोय हाइना तौबुल वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी थोकचोम बीरना फोंगदोखरे तौबुल वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी थोकचोम बीरना PWD डिपार्टमेंट चतुना थिगलुबा मतमदा लंबी असि सेमनबा सेनफम खुदिमक काइथोक्तुना लेरे अदुबु प्रॉपर गवर्नमेंट अमा लाकलगा डिपार्टमेंट की तौफम थोप खुदिमक तौरगा सोइदना सेमलगनी हाइरखी केंद्र की MLA दा सेमबिनबा हाइरुबदा हौजिकी ओइना अचंगबा सेनफम पुथोक्तुना मेशिन क्या थारक्तुना लंबी असि सेमजिनना नुंगाइबा लंबी ओहेनबा होटनबबु थागतबा फोंदोखी बोट कादुना मियाम की सेवा तौजरीबी इसे मनलिनीना करी आई लेरिबबु करी नखोइन वागदोरिबनो हाइदना मागी अरेबा पैसा नुसा पुथोक्तना लंबी असि अखो याम फजना सेमदना ओला मंगतगजु नाम नितिजना सत्व यारे लंबी असि सेबिदना प्रजा सिंबु हराव मोमोन मिनो तमना सलन फंगन बगी दमकता ओनाम केंद्रगी ओनेरबन अखो yi सेमन नलिनीबु हानिया लेतना अखोई तबुन की प्रजा सिंगना संसिंगदबा आगस्ट थानुंगदा सेमक्तगदी संसिंगदबा खोंगयंग अदुजु हंदोक सरे हाइदना ngasi मीडिया की थोंगदा तबुल वेलफेयर एसोसिएशन की मीर कांगबु सिंग अमसुंग प्रजा मयाम की खोलाव गोलेना अखोइना मीडिया की थोंगदा हन्नाना सेंगोक्सरी एसोसिएशन ऑफ CC एसोसिएशन ACCSA की मरुइबा अलमनाई पार्टनर म ओरिबा CC स्कूल फ्रेंड्स ना ओजागी निमित कमरी लेनना थाबु मम चथरकलिबा ओजाबु खुरुमजबा अमदी थौजाल नीजबगी थौरंगा मरी लेनना ngasi matam amada CC Higher Secondary School da oza oibirambada natana Manipuri University Kanchipur gi Vice Chancellor gi fam puramlaba housing na sinfam dagi pothabi khraba Professor Aisnanda Kumar Sharma amasung school asimak da ozagi sinfam da leibirambada natana Ananda Singh Higher Secondary School gi Principal oibiramlabi thabak dagi pothabi khrabi yensembam ibem haldebi gi sangai da chatuna yan fi kudol tamduna kai kumnabu utpaga loinana thaujan nikre oza ani bui kai kumnabu utpadana tana Manipur State Central Library gi langai da thamduna miyam gi lan oikraba CC School Friends ki chefong diary the archive ki update tawraba copy amamam su kudol tamki CC School Friends ki oza maheroi gi liklam gi makhada thaujal nijabagi khongchala du rims ki Department of Urology the professor ama oiramba sinfam asimak da hauzik fawba leptana thabak tobiraba
tawiriba Dr. Sinam Rajendra hojik RIMS ki Department of Psychiatry da Professor oina analying ki thabak tawiriba Dr. Rajkumar Lenin Taruk suba Indian Reserve Battalion ki Commandant Dr. Sarangthem Ibomcha amasung CC School Friends ki President Laishram Gunana mathang sitna khongchet adugi maruiba mioi sing oiki Lok Sabha ki MP Dr. Angomcha Bimol Akoy Jamgi MP Local Year Development Scheme English ngani kunga mari kunga mangadagi Disaster and Road Casualty the season anaba Indian Red Cross Society Kaching District Branch pirakpa Ambulance Indian Red Cross Society Kaching District Branch ki President oiriba DC Kaching Rohit Anand IAS na thabak haunanaba IRCS Kaching Branch ki members sing the sinakre Ambulance asi housing maki oina Kaching kaithil da thamdana miyam gi mating pangna bohon agani loinana athuba matamda miyam gi phone number su pithok lagani hairi Indian Red Cross Society Kaching District Branch ki President oiriba DC Kaching Rohit Anand mahaki maikei degi IRCS Kaching District Branch da Corpus Fund da lupali singkun amasu hatlagani haiki Whenever there is any flooding or any issue, whenever we have reached out to them, they were always. And I think the credit of getting this ambulance also goes to them only because they have been pursuing various authorities and Honorable MP as well. And it is because of their effort that we have been able to get this ambulance today. With this ambulance, I'm sure that they will be able to provide full 24/7 support to anyone who is in need, and they will ensure that even when people are not able to afford it, they will still be extending all the support possible. And for that purpose only, from my side, I have donated some corpus, and I hope that others also will contribute and come out and support the Red Cross Society Kaching. Tamenglong District ki Dailong Village Tobacco Free Zone oibagumna Manipur gi mafam khudingmaktasu Tobacco Free Zone ohilasi haina Health Services ki Director Chambo Golmain haikre unmasking the appeal exposing industry tactics on tobacco and nicotine product haiba hiramda World No Tobacco Day English ngani kunga manga gi thoranga mari lenana wafamasi phongdokhibani National Tobacco Control Program State Health Society NHM Manipur amasung Directorate of Health and Family Welfare Service na kusamna duna lamfel patalaiba IMA gi Heritage Hall da pangdokhiba thoram aduda Chambo Golmain na makhatara duna tobacco gi products sing asida hu chenba chemical sing yauri masina chada humfuga mapandi cancer form tawada chawna mating oiribani hariba posak sing asina miyoiba gi hakchang aduki matik yamna sohalli haibasi miyamna khanglabasu ngasi fawbada tobacco products sing si sizinabagi chang yamna wangkhalakli India da chahi khudingi lakh taraga humdai lising yang gi mathakta tobacco na maram oiraga miyoibagi punsi mangni bani masida natana tungi bi oigadoriba mahiroi kyasu tobacco production sizinaba hingalakli basdagi kannabagi namang aikhoi miyam tobacco asi sizinaba thadok minasi masibu thadok naba campaign kyasu chathaduna tobacco free zone oibe iramdamama ohen minarasi haiki There's nothing like our health. It's more costlier than gold or diamonds or anything. Aduna spread awareness to our people not to smoke, and those who are smoking, let us tell them to quit smoking for a healthier life and for a good healthy state. Apunba misingi chada tara oiriba handloom amadi handicrafts na sotharaba lamda masigi semet loan fagadhan bada chawna mating piba ngamgani P. Sariba Singhi Haksu Tanbiu, Ithong Masak Khangna, Tabaksu Tominasi Haina Directorate of Handloom and Textiles Manipur gi Financial Advisor T.S. Kunindrona, Directorate of Handloom and Textiles Manipur na Sinduna GM Hall Campus da Numit Taraga Marini Chupna Chatharakpa State Handloom Expo Hadkharga Mela Lushin Bagi Thoram da Haikre. T.S. Kunindrona Makata na State Asike Handloom and Handicraft Sector Sida Haktheng Nana Amadi Nakoinana, Miui Lag Ahum Hena Tabak Piri, Sector Sina Agriculture Sector Dagi Hek Mathangda mi khwaidagi thabak piribani serasigi weaver amadi artisan singi masing amadi potential ase yenglaga state amadi center development scheme amadi project kya paikhatuna lemna fisa khol ahongwa mamalda lang fisabi amadi artisan singda pension piri lemna insurance yohalli angang singi mahima sing tambagi scholarship amadi mudra scheme gi makhada financial assistance piri skill waiver amadi artisan singda state amadi national gi thak tamana piduna awang bathak te kai khumnari lamdamasi gi fisabi singna state amadi center gi scheme amadi project singasi ningthina
खंगनबा होटनबा लोइनना पुक्चेल सिंगना थबक तौबा तारगदि स्टेट असigi यामने हेना सोथादुना लैरिबा सेमिटलोन असि फगतपदा चाउन मतिंग ओइगनी कोविड पैंडेमिक अमदि हौजिक थोकलिबा कॉन्फ्लिक्ट असना मरम ओइरगा स्टेट असigi सेमिटलोन उफुल ताना काइथरे मसी कन्नबा सेंटर न पिथरकलिबा स्कीम सिंग निंगथीना सिजनसी सेंटर न जुलमदा मसिगी खुदसा हाइबा फिसाबी सिंगी खंदुना अनोबा स्कीम क्या मसु पाइखलकनी हाइबगी थाजबा लई हाइकी सही क्या मपान तो कोई आगे पैसा तान बने पूरे कानू बनी के मरते तो कोई इलाज नहीं मणिपुर की इकोनॉमी से ऊपर तागे नहीं खाए रहा सिगे ऊपर तागे नहीं खाए रहा माउ का इकोनॉमी से मसे सागन ना बगा मैंने कट होना बा मतंदा ई लाख अनि हुम से बा थोई से होना रदी गवर्नमेंट की स्कीम नाम से थादर को मतंदा फजना फंगना मांगन बया के से इसा के थोई न होना रदी मणिपुर की इकोनॉमी प्रगति चौको मते मा होइगनी हैसो आई नाम थमदगी नुमित हुमनी फावगी मनुंगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हाउरेबी मखालेकाइद लेबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की वालिबा डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंग की स्ट्रेंथ असी मेंशनद्रबदी ऑल मणिपुर मैते पांगल क्लब ऑर्गेनाइजेशन अंपाको अमदी मियामगा पुन्ना फसनदुना खोंजंग चंगसिलगनी हाइना अंपाको की प्रेसिडेंट युंखाइबम हयातुर रहमान फोंदोखरे हाउरेबी मखालेकाइद लेबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएसी की एमओ इंचार्ज मैनेजमेंट इंचार्ज लोकल क्लब अमदी अंपाको की थौमी सिंग पुन्ना वारी सारा मखा तारादुना हाउरेबी मखालेकाइद लेबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से हानदगी हौना नाइट सर्विस तौरंबा अदु खंगहौदना सर्विस तोखिबगी मतंगता लोकल क्लब अमदी मैनेजमेंट इंचार्ज की माइकेदगी नोटिस थोखिबा अदुबो अंपाको थौमी सिंगना मफम अदुदा चतुना यिंगसिनबगा लोइनेना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की एमओ इंचार्ज मैनेजमेंट इंचार्ज लोकल क्लब अमदी अंपाको की थौमी सिंग पुन्ना वारी सानरबा मतुंग एमओ ना नाइट सर्विस तौरगनी हाइखी अमदी सीएससी की वालिबा डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंग स्ट्रेंथ असि मियामगी येंगलगा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डीसी अमदी डिस्ट्रिक्ट असि सीएमओ ना मीटिंग चंगबियु हाइकी नुमी हुमनी सिगी मनुंगदा सिनबिरक्तबा तारादी लिलोंग प्रजा अमदी मियांग लोइनना अंपाकोना होंजंग चंगसिलकनी ड्यूटी सी डॉक्टर खक्तनी दी तौबा यादबनीना नर्स की अवार्ड पर लई हुजिक एम्बुलेंस लैरे एम्बुलेंस की ड्राइवर लैते हाइबा नर्स अमदी ग्रेड 4 की अवार्ड पर सिंग से अथुब मतमदा मेंशन बिरगा सीआईसी अमगी सबचाबा मथौ अदो तौहनबियु हजिपागी मरथना तेंबा ब्रेमतंग लोमिनसी मतमगी नुंसित नुंसा अमदी अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदी खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नतना नकमही चेलबा अमदी खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा Capidon Cup Syrup थकपियो Capidon Cup Syrup Shija Breast and Thyroid Clinic, Shija Hospitals na lagliba August ki tarik kun mga dagi kontra faubo free breast and thyroid cancer screening camp ama pangtuk chagadauri. Mammogram ama sungmari lay na ba investigation na 20% concession loy na procedures na 15% concession gi kudong chaba pizari. Breast and thyroid kamari lay na ba hakchang ginuay taba lay biragadi kudong chaba silaw biho akupa marol di damag Shija Hospitals sa pau pobiro. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makai sasinari. अदुन हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिब सिंगदुन अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदी जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा ये मकी गनो अदब थमो सिगी से नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनिने दादारंग से जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयगान फोकदबदगी नेक्स्ट टीएमटी ना नापसेली नेक्स्ट टीएमटी जुहार हाबदि नापथोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट कटोकनतिना बमतमदा कपांगल अमुक हेना हेंगलदली नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द ट्री ब्रेक की मतुंग ना मयाम मुखना तराम नोकचरी मखाताबा पाओ पिसरी रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल की अनाये यिंगसिनबगी महुता थिका अमदी सप्लाई द ngauriङैदा मिसिमिना थोकले हाइना आइना थिंख्रबा लालहौलोब केसीपी पीडब्ल्यूजी एमसी यूनिफिकेशन की चेरोल अमदा मराल सिरकली चेरोल असना मखा तारादना मेडिकल सुपरिटेंडेंट महाकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट तौबगी महुता मपालम चतुना कंपनी सिंगदगी रिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल इक्विपमेंट लेबदा मसागी परसेंटेज ngairiङैदा हॉस्पिटल असि मोर्ग ओनगदौरे हाइरी मसीना रिम्स हॉस्पिटल दा लाइरबा मियामना लाइंगदबा किनरे हंदक अवांग सेकमाइदगी हिजम इबेम चाकोबी नुपी अमसु यिंगसिनदबदगी लेखिद्रे मसी पुगनमा असि महाकना थौदांग लौगदबनी लेखिद्रबगी इमुंगदा चानबा पोस अमा नुमित 10 की मनुंगदा पीगदबनी हाइरी
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ MS ꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯂꯧꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ MS ꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ MS ꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ MS ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯆꯥꯕꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯊꯝꯂꯒ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ Directorate of Education as Government of Manipur na sinduna nimit taruk ni gimukna and thangta workshop kam residential coaching camp English ngani kun gamanga loisin bagi thoram Kumalam Park Sports Complex sa pangtokre thoram aduda YAS ki Director Dr. Mayengbam Beto Additional Director of Education as Valley Government of Manipur Visishwar Kumukcham Senior AO Director of Education as Government of Manipur Soraisham David Amasung Additional Director of Education as GC Government of Manipur Gurumayam Anitana Maruiba Muising when a Sarugaki Bagaloinana, trainer Amasung Mahirui Kasu Sarugaki. Thoromadugi Manung Chana trainer sing Amasung Tangta workshop at the Sarugaki Basingda certificate na Ching Basing and Tokre. Orissa ki Katakta laiba Jawaharlal Nehru Indoor Stadium da August ki kungani pandagi September ki ani fawa pangthokadaba sub junior and senior taekwondo championship English ngani kungamanga da Manipur gi mahut sindona sanarugadaba Sanaroi Singh Imphal ki Bir Kendrizen International Airport tagi Manipur Amateur Taekwondo Association ki General Secretary Pangambam Olen Maitena lamthakre lamthabagi thoramadu da Manipur Amateur Association ki General Secretary Pangambam Olen Maitena Manipur team gi oina sub junior amadi senior gi nupa nupi punna sanaroi kuntraga humdoi nupi coach ahum nupa coach ani manager amasu sargyari amadi pangthokadaba championship asida sanaroi sing ase medal kya lauduna team champion oirakani habagi thajaba thamli haiki Sub Junior and Senior National Taekwondo Championship Odisha ki Katak pangthokadaba championship da koi pulapuna player kunchaga humdoi and my official and can also 39 galoina na si phal thagok lagani Haukiba August ki tang kun humdoi dagi kun gamari fawa UP gi Mathura da National Championship under 17 Boys Athletics da 100 200 amadi 400 meter race da gold medal lawraktuna Manipur gi mai purakraba khetrumiyam ras tawbokpi welfare club na taram na okre National Sports Federation of India Trust Act Certified Foundation Government of India Quality Council of India Ministry of Micro Small and Medium Enterprises na sinduna Uttar Pradesh ki Mathura da pangthokiba chahi taraga taret makha ki boys da 100 200 amadi 400 meter gi lamjel da gold medal ahum lawrakraba khetrumiyam ras na mahakna Gold medal lorok pangamliba si mahaki mama mapa mabok mahakpo takpi tambiriba ningthau khongdagi arubam shunil amadi laikai gi miyam sagai natai gi mapaldagi ni lakadaba national amadi international gi thakta makhata na gold laungnaba semsari loinana athubada international gi thakta sananaba chatnaba kaurakpa leire haiki Magi National Sport Federation of India ki president na aigi Indo-Nepal Federation of India Athletic Championship international gi over September thada tawada sigi aigi details loina piro hai mana chat na bagi ai sidagi hena mayam ama sanaraga ikhorong sigi adagi association amadi Manipur gi tamam mai pokpang amna ai makhata na dum sanakigani Ras ki coach Arubam Sunilna Ras yamna naha oiriba sanabada pukning changba sanaroi amani mahaki hotnaba kanba thawayawba amadi oza gurubu masak khangbasna mahaki tungi punsi da soidana chauna mai pak pangamgani hairaduna international gi thakta masing thingamdana sanaroi kya puthokna bahotna rabasu sanabung leitabana awaba kya di mayuknari makata na Ras international gi thakta sananaba sem saba loire haiki international gi thakta phin natik sa dabana maram oibana aisi international player pothoga do ngamdre aduna phin matik sabam tang lei bataragde international tanate ai player mem pothok nabagi damaktai huji kong changi eba Hozulesla podamaroi pa umkhana pisari PHED na Imphal Municipal Corporation amadi Greater Imphal na konba mafam singna toti sing thakliba singga online billing portal ama launch tawkre
Hoji Fauge na di ICB na sandok chari pa pau matang ase loishinjare mit eng tabiri pa pumna mapom khana khuruk chari.